o tla opola hore na pina ena e tswa albumong yane ya hae ya Dance with My Father e leng hore ile tswa ka selemo sa 2003 ha sa le yo le yena Luther Vandross ke dumela mantswana o timo bua ja ka mehla a ke nana batho ba sonang le bo Luther Vandross so ke ka mfele mehlano ka mara hora ena ya bo robong ena ke nako ya hore jwale ke ya Dr. Novi teng tsatsing la ka jeno Dr. Lava doc o handle Sabto ibza o grant ke mnati doc na thank you ke mnati doc o ka dumedisa mabedi mo tefe mamedi dumelang hleng ke re dumedisa hohle mo le mametsing le le hona teng le qepela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministries Pastor November and Victorious Faith Ministries, and then TikTok ke Dr. November kapa Pastor November ke live ho tsona dilipedi ke le bala phone tsatsile ka jeno phone e teng doc ha mona te jwang te bo sharp ke mnati ya ke mnati doc le na ke sharp ke mnati ke tsaba Maria wa tseba doc ke tsaba Maria ha ke tsebe ka Maria ke a foko le na ke tsaba Maria serious ke tsaba Maria ke tsaba Mohatsela le nna ke la ka moring ya ka but e base battery ya bata ne ke botsa motho re why base battery but ke a re na November to understand base water ke base water base nhlalosetsa a re ka class ke metsi that is why it's on base water ebile most ya batho ba dula strato sa rona le magwa mama ba bora metsi go tswa ba iketsetse diboho so that is why it's on base water le na nexative ke maketse ke hatsela ke laita ecololator ra gasa a o batla a wena wes laita le electric blanket I'm not e laitile ibina ke itim ate boska go ka botse sa lokang ke a botsa ke re kana wena ho mong na wa bua jwa ke a botsa te wa bua a ke nna ke tsara se ga me ke na le morena Jesus on kaya ka ile ka ile ke na le tanya le kola juta a ke motemo ona ga le mela bomme ba bang ba bona bomme ba tsetsa di conference tsena tsa bo women conference women empowerment aba ga le mela mo di conference ga re le tlolo mamela ba ruti ba ntse ba re wena ona le Jesus ka o sharp o tsamaya o ithekela ice cream ya ho le mong o ithekele mablom a di sebe a re motshantsa bua ntho tseo yena ona le monna hae wena ntse reka mabloma o tla reka tla swaba wa shebile ka mahlong wa tsangile ka ruta kang ba conference ngo kila mengwa di guest tsa fihla ba bua ka ntho women of what kana king vala women of wa Proverbs 31 Proverbs 31 women e bua ka akiri bua ka ntho ka mosadi ya gabane kana hoti ka English what ke a virtuous woman sort of individual so ba fihla ba bua ka hore ha o le mosadi ya gabane you must be independent ke ba mametse ke na speaker ka mora bona ba ntse ba bua you must be independent ke ke fihla ke botse ke mohlang ke phama ke re ntho bana ba re ennoble woman ennoble woman ba a fihla ka ke re ke fihla ke ruta ka hore modimo a interested in woman o mosadi doc why doc modimo a interested in mosadi ewe sa o ka ilata bukeng ya diproverb e bana ba bua ka ona modimo he is not interested ha hona mosadi yo modimo mo lebeletseng ra mosefe sure te bonkutla ai doc ha hona mosadi e modimo a lebeletseng hore mosadi a seve a moseve jwala ka ntate modimo ai ke runa fela ba ntse ba iketsa ntse doc I'm telling you jwale mosadi o seva jwang o seva kae number 1 that is why radin tso tsotletse ntate modimo le creatileng mosadi was the last person and asasa create le modimo mara modimo re tloki create mosadi for a man doc it is not right for a man not for me as God te bonkutlo na ke utlwela so te bua na mmamete ene doc wa tsaba bua Bible mo awungutlo it is not right for a man to be alone. I will make a suitable partner for him, not for I as God. Haona mohla modimo ile nga batla o save ke mosadi. And that is why basadi ba bangata they don't understand when you want to serve God as a woman, you serve God through
your man. When you are serving your man, you are serving God. Doko we. Okay. Kata tile ke shebeletse the animal, wild animals. So ke bona tau e ja tshepe. Wa bona so ke utlile bohloko re mara white out tsena di ja tshepe. Wa bona ha o shebile mo. A ke shebile. So ntate modimo ra tshepe ya ne serve purpose. Ke re what? Moya wa modimo re tshepe ya ne serve purpose. Jole ka ijwa jole. Ke tau e serve purpose. The same way unku halija is serve purpose. The same way. Those are the things that modimo di entseng a qetile ba re e jang di phofolo tsena. A qetile bukeng ya Deuteronomy ya re blella le Leviticus ya blella di phofolo tse tshwantseng re di. So the same way when apple we ja apple serve modimo yetse itse hore e serve purpose in your body. Lamunu la o ja lamunu serve purpose in your body. Yeah. So the same way le mosadi a seva monna o seva ntate modimo. But now basadi ba etsang ha ba batla seva banna ba batla seva ntate modimo. Kanti modimo yena interested ha batla seva ke mosadi. That is why ntate modimo it is not right for a man to be alone. I will ke tla mo etsa molekane. E seng ke tla iketsa molekane. Ke tla etsa monna eno molekane. When mosadi ana yetso una yetswa for monna. E seng for ntate modimo. Doctor ele ke tabahadi e dipe ene ke utlwa ntwe e bua re tla re bua ka tsatsi le leng hore banna bona ba feila modimo kae re bua hanyane a go etswa hanyane now ke tlo bolela ntho ngwe e tlo tshwatla mhlo banna ba step they are more successful feta banna ba monogamy banna ba nyetseng mosadi ya le mong banna ba bile ke sherile le nna ka re banna ba step they are o ba shebe banna ba step a re tleletsena tsa difonko tsena tsa mshasha pants tsa dikone wena o bua ka bana ba ya ke bua ka bana ba ya street step ntate modimo banna ba step ba fa ability and I tell why sure because when you serve when you take care come mosadi wa hao you are also playing a huge role because number one ntate modimo ha yetsa mosadi hore ebe yena tlo mo hlokomela but when modimo a yetsa mosadi o mo yentseditse hore monna mo hlokomela can we go deeper go deeper papa can I go deeper papa go deep Genesis chapter 1 verse 28 verse 26 irin ntate modimo are let us create a man ka image ya then ha qetile bere a bopa motona le motshia but God did not allow Eve to exist. Modimo dumela Eva to exist. Genesis chapter 1. Mbozo why? Because that time Adam was very poor. Adam na futsanile. And until chapter 2, verse 15, hanta temdimo qata fa Adam atsimia Eden. Are ilime we hlokomele. Ha modimo qata fa monna business. Aqata fa Adam business. Ha o qeta o ba le resource then tate modimo kona reng efa o hlaha ho chapter 2 but ho chapter 1 o yentse but modimo ra efa dula mmeleng wa Adama solanka because nka se dumelo exista because this man on tsa futsanele ha so be le letho. Now, how qeta bless you chapter 2 verse 15 at qeta ne wa team ya Eden ke yona ntate modimo mo tshwarisa moroko a re tlo go etsa it is not right for you to be alone ke man mo ntate modimo me etsang Eva Adam sa fuetse team ya Eden. Now when a man a fail banna ba futsaneha ba botse ke ba mpotse ke ba jwa ke ba faila banna ba basadi ba bona if o batla o futsaneha if o batla ntate modimo a ska o bless a ska o trust as a man faila mosadi because when we kiss a mosadi bophelong bao modimo re well done because kakate ke moentse ra tlo hlokomela ko wena as a man mosadi yentse o hlokomelwa ke monna that is why basadi bana le element ya o rata tšhelete le bana le yona e bona a re ke batlela motho a ka fa 200 ya manala ana le tšhelete manala a ka gona okay dog okay e ka ho bona they ba yetseditswe ntho yeo
Wow. Ya hore ba hlokomele. That is why le hoja ba leka ho iketsa bo Jackie China. Now I will independent of which means that because of go of alone. My money. My money. I be yetsi hantle. Nini antsa le ali independent a igona, but there's a void e hloka monna ya tla fika re tshwara baby. Now banna ba bangata ntse etsa gore ntate modimo ska ba trust again ba fail go hlokomela malapa bona. Kanti modimo when o hlokomela molekano wa hao o eketsa ability. Can I go deeper? O eketsa ability. Simu ya Edeni ya hola. Ya hola. Modimo expander. Hai. Simu ya Edeni. So doc o batla gore wrong ha ntse re nna ke le monna ke batla motho ke tla gona go ikalla fase le eno ke ka qalang le yena ke qalle re le babedi. Wrong. It was not the plan ya ntate modimo. Doctor no. Modimo na sa yetsa ntwe from the beginning te bo. It just that ono jole le fatse le chinchile into plan ya ntate modimo. And that is why really miserable. Ki tse wena ha re shara ka tsatsi le nkare. Now the sad part ke ena. When mosadi wa a sebetsa, which it was not the plan ya ntate modimo from the beginning. Or mosadi a sebetsa. Mosebetsi wa mosadi ke o sebetsa monneng wa hae. Ke o seva monna. Ke o seva monna hae. Okay. Ke o seva monna. Now basadi ba itsebi ntona. That is why batho ba itsebang ke di slave queen. Okay. Slave queen di nkile position ya di wife. Di wife di nkile position ya di slave. Doko ama pele ma. Ne ke se prepare nna. How I wanna hit lata. Orin dog orin the slave queen ka je ntla le utlo bua se se nkopanya tso ka ga. Ba bona o mentse bua se goa ore na eng ka je no jwale ke botsa wena. Orin slave queens di nkile position ya di wife di nkile position ya di slave ya magoba. Basadi ke magoba today. And go to the ntona yentse keng. Yeah. Number 1, as men re faitse banna ba rona. I mean basadi ba rona ka gore se ka ba gona. Now mosadi abe a tshwanele hore a tso seng a o thuse o sebetsa. A o thuse mosadi a tso seng a o thuse go lo batla papa. O etsa tšhelete o kinya income a o thuse. Now tlo go jetse bothata bohlaka. Now when mosadi a sebetsa mosadi wa ha thewela ha ba sebeletsa November o tlo ba number 2 when I husband ya mosadi yo ba tse o ibua hape ntwe mo dile ke kopa o iphetha doko re if mosadi wa a thewela mamedi ke kopa mamele ba bona this party yona ha ne re bua doko o nkotela yona re le kae ile ka ke tsamile ke ipotsa dipotso le mamedi ke kopa mamele hantle mona o re dok ke ka ho eng ke ka ho when mosadi wa a sebeletsa November kapa mohau kapa lebagamatlong kapa whoever kapa ntate mothipi wena as a husband o tlo ba a second best to that woman ntse le mosadi wa because he will honor this one yo ileng yena provider ya hae I te bona ke utlwela mosadi will always honor this one eo ileng a provider ho yena because when as a husband you are not a provider mosadi o na phele ka wena ebile le ya thusana wena le yo okay so o tla khumamela monna eno a mamele haholo monneno o feta wena o feta wena that is why ba mathalang diboso tsa bona ha fihla mosebetsing o matha o feta ha hae doc o matha o feta ha hae because salary we tell from the boss provide le hore ibe o tina smart o gona o thola tšhelete yane motin san smart now ke o qetella no if ne rena le nako ne re tla re lo sheba tshimo ya Eden ntate modimo yentse eng ha fa Adam tshimo ya Eden e bua ka dinoka tse 4 yeah kena go dipatebo doko so ke ka ha nna no tla gutla go kena go dipameno ke a dipa modimo when anafa
Adama tshimo ya Eden ha qetetse o yetsetsa dinoka tse 14 di wa tseba dinoka tse ho thi ne tlisa eng di ne tlisa gauta di tlisa silver di tlisa eng di ne di tlisa eng di ya di hlalosa hore di tlisa eng ke noka ya pisholi ke noka eng modimo na re guys Adama it is not right for you hore o be le mogwa le mong wa o phela you need extra income. Okay, Doc. Di bolela extra income. Yeah. No man can take care mosadi wa hae ka salary. Yo, ka income e wa. Ka income. Ke ba batla. Ha ona monna ka gona go hlokomela mosadi wa hae ka salary one. Ke bo mamele hlamana ke o tlwele. Ha ona monna ya ka gona go hlokomela mosadi ka salary. You know the problem ya salary re bitsa hand to mouth. Yo, salary ha se ntho e phelang ka yona, it's hand to mouth. E bitsa hand to mouth. That is why batho ba golang salary e fela ka di 3 a gotse ka di 1 because it's hand to mouth. We itshwara ona jole o itlisa molomong e fedile. Ke no ka ile ngwe. Ke no ka ile ngwe. But that was not the plan at that moment. And that thing ke yona e tsore banna ba qeteletse ba sa ba go sa gone go hlokomela basadi ba bona. Ai Dr. Novi. Ai o tlo khwatha ntwe ngwe. Ai banna from the beginning mona bua ka ntwe etsaetseng ka leho. Ka qaleho nda. The plan yes. Tlamile monna hana one source of income. No. Tlamile he has multiple streams. Modimo e tsho jole bukeng ya Genesis ha ibua ka di streams tsene di tlisa tsimo ya Eden. It was not only one stream but it was streams tsene di tlisa ka tsimo ya Eden. So that is why really banna and the problem ya banna e tlo re shapang really banna yo Hi Joseph ka tabantsho o mpotsa potso e le next side tsebeng ore jo a re mo rutwa ka tonight o itshwere ka Joseph le nna ke ipotsa ntwena a ke tsebe next side o tlo bua ka ntwena ne re sa bua ka yona na se tabe re tlo bua ka letsatsi la ka jeno yo until we understand and that is why now re gotlela banne ba step o ba shebe banna ba step including leading aka hona leading aka te very successful di sango very successful tena le basadi ba mangata hona le batho ba leng very successful marriage very successful you know why because when o hlokomela mosadi wa hao modimo eketsa ability o eketsa bogone because you bapala a huge role o hlokomela motho e le ntho yo ntate modimo a neng ka kate when modimo a tisa basadi ba beile hodima taolo ya rona. That is why buka ba kurent Paulo se a bua mona ore banna iso ano ha se ba ke ntho ba effects ore banna rata e re basadi kokobeletse banna ba lona jole ka ke Jesu Kriste I kokobeletsa kereke ore basadi etsa kokobeletsa banna ba lona a ba rona banna rata basadi ba lona can I go deeper basadi I kokobeletse banna ba lona ha hona mo mosadi expectile ha hona mo modimo expectile go kokobele hore mosadi a ikokobeletse yena yo ha hona mo modimo a expectile boikokobetso from mosadi dog are boikokobetso bona e boinkeng le bofe banna ba lona e kokobeletse banna ba lona. Now here's the problem te bo be qetile mamedi be re tsona topic ya letsatsi ke hlola ke ba o jwetsa kerekeng I have a serious problem ka mosadi ya reng ha bona moruti aba mo bitsa daddy aba mo bitsa papa aba bitsa monna ha ye thabo ha qetile ha shaba moruti a bua le moruti aba ikokobetse e bina koma bangwe hanywe hanyane bata qetile monna ha ya ba sa yetse ntho abatella monna wa hae. That is why most ya basadi ba ka ra dikereke especially dikereke ntata bana modimo ha yo basadi ba jwa because you know why because they honor ba respect batho ba wrong ba honor batho ba wrong ba ikokobeletsa batho ba wrong. Dr. As a woman, I'm your spiritual father, but I'm not your husband. Dog. I'm not your husband. I'm a spiritual father. And Bible iri basadi ikoko beletseng
banna balona iseng banna banna balona English submission. Yeah. You need to be submissive to husband, but respect your leader. Difference you submit but you respect your leader. Ai na ke tsibi nna mamedi na lentloele dumela Thabo re moruti November a qetelle topic ya last week ya molala le matso a shwabaneng re ya yona but doc ntwe buileng is very important buile ka taba ya pele wa it's very important hore banna ba hlokomele basadi ba bona. Number 2 o buile ka difference between a slave queen le mosadi. Mosadi se bapale role ya qeteletse bile slave. That is very important. That is why today the slave queen and the name slave queen. How can mosadi baby o tshwantse be slave queen sa ka ba kwata because ba interpret bana na slave queen ke taba hore o tshwantse be sadi o se bana ba rekisa mmele ya bona. No, but mo se batho o se bana ba slave queen ha ba thewele slave queen they don't work yo and mpotsa ba phela ka banna and go botsa ba phela ka banna ba bomang ba phela ka banna ba batho bana ba hanang ba di slave queen slave queen slave queen but why can Google ba lo check the name slave queen, the meaning of the slave queen ba lo check kena Google mamedi lo check then ubo check out what are the roles of slave queen, what are the benefits of slave queen. Slave queen how tsama is akitse blue funde mo ye bo jobe ke ne ke dula jobe ke man hona di slave queen ke tswa tshola hore bana di apartment ba le driver di corridor they are not working bana le di gown tse white bana di slippers tse white bana di apartment tsa bona ha ba sebetse ba hlokomelwa ke banna. Why? Because ba tseba role ya bona hona ba hlapela banna ba tukisetsa banna everything they do everything to chama lu impressa banna because ba tlo hlokomelwa ke banna. Yes doc ai udipi na mami do ono utlwa de boy ku utlwang ka udipi la Dr. November le pra Steve jwa ke mo kutetsa ntwithata go dinya udimo ka nnete bona ga maketse fela ruti November le tepsa ka mogale ke bua ntwana gore rona bonne haria ha una kotlo ya rona re lo sebetsa which means e kana ba re tsa sebe a se jole ke bua batho ba sa ntsotele tole moruti November ke bo hlaisa jo moruti a nna ke tse bohlakae o ya kae revelation e kana ka ne modimang tsa o le se sa yena hore e ya kae ntatwa ke utlwa hantle ai doc ha re eta beng ya rona ya ka je ke tsa tsena le pinene reng ha o sa mo pelo ya pineng. That is why it is not right to mosadi wa be motle botleng ba hayo bo sa contribute ka anything bo sa contribute ka letho eti ke bo ka kopa shebe kopa bua la toto ke bo ka kopa it is not right or mosadi wa abale motle go bo sena contribution ya hao o le monna wa hae aba praise wa kantle Dr. Novi abale motle go bo sena any contribution as a husband manale ke tšhelete hae moriri ke tšhelete hae Dr. Novi di phatlo tsa tene ke tšhelete hae bright in ne underwear in ne ke tšhelete hae batho le teng sheba o lose velo o lose velo o le monna o lose velo to that woman. It is not right. When mosadi a sebetsa banna ba throw a responsibility ya mosadi yona ho yena
let's say mosadi wa ka now wa sebetsa le nna ke a sebetsa ke throw a responsibility ya hao ya o itlhokomela wena okay ke itlhokomela because of itlhokomela dog yeah ikotsi o ntse go motle jwang ka jene ikotsi how sina contribution mo ikotsi there is no way mosadi wa tshwantsa be motle go tlotlong abe le manala abe le ing abe le ka ntho ka e bile re wena una contribution mo batho ba mo praise ha ba mo praise jwale a realize hore ntho a leng yona o iketsa yona ha so hlola o consider le ho sa ntlatela a ruana ona le thola ka lellang wena and ha ona make sa tlo reng ke tlo e lose e bile tla tswa gona o nka qetelo o sa no seng ha re bapa le mmino ena pina ere ha o sa mo fintho ya e batlang o le bala ya ke tsebe Afro attraction ba ga o sa mo fintho ya e batlang hona le ba bang batla mo fanyona ntho tsa re segudisana ka tsona diteng ya jo ntho tsa re segudisana ka tsona manyalo le di relationship diteng it's a matter of choice re motho tshutse o e batla ho wena wa nkutla nna te bo kutloletse te bo nkutla oh it's a matter of choice or motho marete ting tse ka ofela se ba twe ke tsana ndo ke ke gona le batho ba gonang gore ba ka o fa yona ba willing yo everything le tse re phanishanang ka tsona manyalo ga rona le relationship because ina e teng ntho ne o phanishana o thola re just because wena le motho le kwatelana o tla bo mo phanisha how sa etsa di service tsa masipala and yena ya di service tlhola ke re kotsi okay yena ya ntho ya tshebeletso ka dikamore tsebeletsweng ya intimacy yena ya phana di tshebeletso kotsi ya bohloko do you know that tebo hona le batho ba re banyetseng mara sexually how good okay o good fela ka baka la rena le respect le re o good o ba wife mara sexually how good mohlomong good fela ka go tseba o pheya tseba o hlokomela mari phano ya ditshebeletso go na o timana ka ntho yo seng good ka yona te monna nkutlo hai ha o thibe e jwa le mo lenteng no mo lenteng ha o thibe dokori o tsa ke direng ha ke ba ka ke kere because ona mosadi a itse bang go roshwang ke runa ba o fantaba la re ke ra re baby you are so good but bolelwa ke runa batho wena yona le runa re le bana ona mona ya tsebang go gutulo kae re bolelwa ke bona bomme bana re jo baby you are so good and go go the problem gore re timanana re lumeletsane re sabotage ka dintho tse teng tse available and it's not re bile mhlomo you are not even good kae o bua ntwe tata I'm telling you tebo o bizu timana ka ntwe o seng good you sing good rempa ro accommodate le fela ka ene re ntse go tloeletse re sa batlo hlahisa bohlaso ba yes hona le bontate ba rometseng ka dimpha kwa tilo robala ka mpa a petetse dintho tsa la di robale odimo kana go tsena mosadi o tsena ntato ho ja lo tseba ndo ntsubudisa ka e teng wana mo na le ex ya ka itshwere pentle e lokile ex ya ka iteng somewhere ele ex ya ka ya nyala mo elinteng a te bona ke utlwa le so ke mo ngutlwile ba ona le bomme ba robetse no robetse ka legusha o le tlame o tlotela ko le ka re ke teng ke re ke phako tsela tsa masole ha lo robala di naheng kwa da fumane motho robetse ka robetse ka to seile ya masole robale ka mpameno ha batle next o ra o lo wela fatse kana ba tlela mothashi kana go tsena ntate no ntsa re ho ja o no tsipa o tsebe ntatebo le yeni bile ko tsa bohloko because kana go tseno ka utla mothalla alla ka tsena halle le wena halle silo sena se liswe o lela mo hopotsa matswa ko re bile ko re wanto le bitsa ka tshwate bo ha o nahana ka motho mo maro le busy le mo I'm fantasize ona no re selo sela se tla wena ka ntia wa fantasize ati wallelo
awulisi wa ke awulela Dr. Nobi o mo nne mo ngala lo betsa ka dimpa o di peteditse ntho tsa o di peteditse o betsa ka mpa mosadi a no tsa re o ja o no tsebo ga ona le letho mo yo la lentse ke la nexa le wena mba ke le ex ya ka la tsa ke na le mengata dog FM yo ntate Dr. November wena go jila ka tshepe go papeditse ai Jona Manovi ai ntate Vuti ai khona ba hai ulela ntwani ya hai yana e batla go hopola matswang ha le wena tsa re yo yeah na it's dangerous o sabotage lo meletsa ka dintho tse available di teng te bo rena le di access tsene di le good yeah tse re a rwana le tsona ba tse o tla thola gore ne re sa gone phela le tsona ba de we good le bona rena le di access motho o mo le mo ya yona le yana tatsena ona le access tsona bona mo tsana tswa access tsa rona ntate o ska ba bona re di tlweletse they were good so that is all challenge tsa bana le batsadi ke la le ke la lomeletsana se ke la faila na ka dintho tseo e leng responsibility yo hona le di access tsa rona tsene di le good tebo good ene ba intse le hore ba ntse ba re llela ko wena ka le botseno ko wena o robetse o nkile ntho mikotle meng bedi mo hole ya ditapole mamedi wa ka ratang ke ba ka mikotla mamedi ya ditapole grunte ke ba ka vegetables o nkile o ipetele ditsa qetilo nkile le mkotla wa di weta mamedi ke batho a holola nkutla mkotlo moholo wa di carrots o petele ditsorobetse di ba ona mo lontsore mosadi o ntse re botho modimo a go tlitse vegetables tse motho a hana robetsa mosadi o ntse re ka pelo go ja ke tswa di vegetables Pukile mo se di ba ona libita di sarasara tsena tsa ditapole tse kenyang ditapole di sarasara motungile mikotla di sarasara tse pedi ai va bene ai dog ai John man ona le me mo ke ano robetse ka sponge cake yo se petedi sponge cake zero se petedi tso robetse di ba sona ntate ne tsa re ho ja no tseba rona re tsoma ntho tse kotsi bo carrots in tsa bo ulwetse wena robetse ka kotsi ya o timana ka o di fumana yes ntshware shapa re when ke re wena you are so good so igomos re a breakela na manyalo yeah e mo sa fila o rana ha ke mo kwa tete bila ke sa hlola ke etsa next ka tlo sure re faila na ka dintho tse ngata tse tebo ka bo etsa mohlala kana di exits ka almost ka o fela tsona tsonyalo all my exes are tsonyalo and about them blomfante bantse ba le available le nna ke nna so nyala ke ntse ke dula ke le mo now you can imagine if motaka nyala ex yaka abahana ka di sebeletso o ex yaka o fitla mo jotsa tswa ke nana ke na le ntwe ke lo yetsa mo Richmond ya ka mo aba fitla re to ba fela service fela service delivery fela beteng kwala di pothole tsena kwala di pothole tsena motho wa nna o kinyetsa skontiri a gutla binam o tlo go tla ba thabila mpe ba kena ka tlong tanana bomme bana ba kena ka tlong tanana wena o kwatile mo ntoro ska ba nthasa o ntsa re tjo nthusitse mo ke tswang teng ntse ke gotse tanana o tlo ja baby ha ke ba ke dijo tsao tsa ba okay tanana a ke utsa base ba teng o hantle dog that is when and when you break a partner how happy you need to check mofuta wa motho mo breakelang o breakela motho ya marketing ka pa ya out of the market o breakela motho a marketing ka pa out of the market ai nna nkotlo
how breakela partner checka mofuta motho mo breakela motho ya marketing kapa out of the market because hona le batho ba marketing le ho ja le ho wena maru marketing wa batho highly in demand highly when you break for your partner you need to consider breakela man Hi. And kana go tseding wena o be le ga o marketing wena mara o tshwere ntwe marketing mara o phapha la motho ya marketing me laitse modoka ai hai kena tse ke a tseba go bua nnete Dr. Novi ana ke tsebe ke file wena magapo a ke tsebe tanana pina ena ya bua tanana o thabile tanana baby closure ke batla dijo tsa okay baby tanana o sana na go motsa go tloja go bana ba tsebeletse a tselo sharp runa bonta teke ayaya monna ke na etsa jo ara baby go hopo tsa ga bona le amara okay yeah o kana go tsela tshebeletso disipi di fumane o ntse Notebo, it is not right manyalong a rona re brekelana whether re kwatile whether you are angry whether ne ke ba ka nthela ka Sunday ka le ke Friday ga e tsoma yona because a ke re ka la bhlone ke ruta ka tshebeletso tsa masepala ka nna yes ne ke ruta ka hore ha ona ntho bohloko ke bona satana yetsa matsatsing ana batho ba ka ramanyalo no ba lazy very lazy mara mohla ba qata ho divorce ba sexually active okay keep it most ya batho ba ka ramanyalo are very lazy le no ha re bona na tsena ona le bontate ba se ba kgathetse le bomma ba se magatetse go la motho wa ya re baby ke go putsa tsene ka re ka thola tshebeletso o e mo shota fela go fumana spanner sa 13 screwdriver ai hakulle ai lokulla hakulle screwfule ha qetile ke nya ka ra le tswar baby o tsotla yetsa le sonla ka nna o ntlwele ke roba go shot tebo nkutli man tebo nna nkutla tse ka mo go batho ba lembotso o bona fela hore ho jane ha kisitswe fela ntwe di dutse matheke ma di ha kisitswe batho ba tlo di hakolla fela motho a modimo yo bo gaole le nna ke eno e hakolle o nke o bone o etsa jwang nantse o yo now but the problem we are so active sexual active e gotlela tabeng ne re bua kana last week that's why basadi bana ba bang dog ha ba emile le utswa ka lenyalo yes ha ba ka fumana fela di mabentene e gotlela mo a fumana fela le bentene o tla bo o tlo dula bina tete beta na o tlo dula bina a tlo hantle o hantle o e hantle hlola ke re bo mme ba bangata ba sa bo ntate ba bangata ke re guys poulela e sa sebetsa matsatsing because hore batho ba boulele hore batho ba cheat ba etse dintho ha o sa hlokala hore motho le ro baletsa ona le di BNB tse bitswang tsena le di rest day resting le for 1 hour 2 hours go ona le batho ba jalang di hour restaurant ntom BNB ka pa wena o ntse ha motho aka o ka tlung ha go baletse 1 hour o mane ha qetile wa gotla that is why bontate le bomme ba sa tshwanela go failana ha re tla hlaporeng le a ba tshwanela ke bo le kwatelane le se hantle the responsibility tsona tshwantse di etsana le kwatelane le se re a punishana manyalo le di relationship. Now here's the thing, re summarize ka topic ya last week re summarize ka now the problem a ke re buile ka mabentele last week ra mabentele ra wa categorize ne ra re mabentele ona le ba ka gona go tsama le wena strato because of ole o sia shebala ra re hona le mabentele a ke kinga tsama le wena strato because of wena mfumana so le me ya moholo umpa o rata o thaka ya firstborn ya wa bona now re be re tlo bua ka bontate today ntwe ba sa di ba sa ihlokomeleng bomme ba bangata ba sa ihlokomele ha ke tsebe gore ma 2K bana ba banyana ba trainwa ke mang
ba ntse ba le ka dipopelong Doc. gore tshebeletso tsena ba di watle jwang Doc. tebo ene ke bana batho ba tebo o kile a China ka potse ba China o bua China mo kwa fihle ba 2000 o bua China ha ke so nkile ka China ke khutle ke sa tsebe China ke so tsebe le toilet ka China ke marama bana ba o buisa China o tla o se bua o se master ha tsebe na ba trainwa ke bomang bana ba la tseba trainwa and o tlo bona ke tlo jwetsa something very dangerous bomme ba gale bonkgono ba gale ba ne ba nka motho wa mosadi ba mo ise le bollong and then a fihle a fanye we ho kenywe di curtain wa utlwisa batho ba holo ba motla ke re tsaba re hlokomela tshebetsa batho o fanye we di curtains me a kenywe di curtains ho lekolwe then ho be we di curtains tsentle o fanye we ho be smart o hlekwentle ya mosadi hore ha fihla lenyalong kwana a ba fihla ka nnete ho fanye we ho phatsima di ganya wa bona ntate but ka bo madimabe mathuke a sa sebetsa ka ntho that is why when monna wa ka wena tsona le TK le 2K o mo gotlisa o tshwantse lo rapela o runa rofe bo matswai like rofe matswai o mo hlapise so basadi ba bangata the same way re buile ka re bontate when o faila mosadi wa hao o mo phusetsa mabentele ene bana ba mabentele ke dijoki ba shimana bana ke dijoki o tsaba ba paleme ba dipere tsena tsa di Durban July o kila bona pere tsa di la DJ ka khone man pere tsena dijoki tsena tsa ba di palame ba paleme ba shimana bana ba palame dipere ba itshwara ba robala le yona khone doc ke boki bentse ke bo ko bona ntate Durban July ba tsinya le yona ba itshwe ba shimana bana ba kotse ba fihla ba sa dimbaru now the same way le basadi ntho ba sa itsebeng ma 2K amamedi bo mehleng ke a le kopa hlokomelang banna ba lona that is why ka leke Frida ke rutang ka ntona ke bo mmele bo ntate improvisang because botata ba rona when re faila na kantle ka ra lenyalo kantle ka mano hona le batho ba good ba seng ba tswile ba itse bantho nna that is why ke ma 2K sense ke potsa re ba rutwe ke mang ntate hai nate bo doko o tla bua se China tebo o la se China o teteletse o ntshitse le yena ya rent that is why and go jwetsa banna ba investor guy every man we invest into nye mothabisang can I repeat that monna emong le emong o invest into e mothabisang that is why rena le batho ba ka senyang tšhelete jwaleng because o thabiswa ke jwale each and every man we investor into nye mothabisang that is why rena le batho ba ka investang jwaleng that a nwe tšhelete e felle jwaleng because ke mo a thabang teng bana ba thabiswana now that is why when a man a kopana le mosadi kapa kopana le 2K le mo thabisang sexually so that man can invest ona le basadi ba ha re bona tša ona le basadi ba tshwereng dikhati tsa motlakase marinyatsi ya monna a tshwere khati ya mo black cat doctor me ya na tshwere khati ya motlakase ma ba se di ba tshwere khati tsa motlakase e kentse matswele mare girlfriend ya monna e tshwere khati ya monna o tshwere khati mo golo kenang go yo khati kwa wena o lemme o tshwere khati ya ntho now tlo go jetsa bane because basadi they don't understand that or each and every man who investor ndate monna a ka nka tšhelete
a patala a very expensive guest house kapa hotel ha re ka hotel Cape Town kapa kae kapa Zanzibar kapa kae a ba flyer lenyatsi kapa ba tlo ya Cape Town a lo dula Cape Town because I investor to this woman because ke mo a thabang o thola ntho tse mo thabisa o bo fitla the same man a batla ka tlunya hae a batla ka tlunya hae o kgathetse ka tlung fitlela ho notletswe tsimo ikwetse neng ha o wa sheba ka mona lapeng ke bana engwe ya ntho tse faila manyalo a rona re neglecta di partner le di responsibilities tsa rona ka bana. Dr. Novi ke go ba iphetha Dr. Novi re neglecta di role tsa rona ka baka la bana. That is why let's go to the restaurant. Let's go to the restaurant. Laura. Are the restaurant tsa batho ba batsho. Tsena le mizwinki ya bana. Tsena le mizwinki. Tsena le mizwinki. Ba bana tsena le dintho. Le di boss pipe tse bana ba papala go tsona. Ke tsa batho ba batsho. So mo sheba the real restaurant tsa magoa. A ona mizwinki. Le tsona tsa gona di a balwa doc. Di a balwa ha di ngata. Di a balwa. The real restaurant ke tsena tsa mago tsa tseo ho yang banna le basadi ba bona mantsibua they spend time together bana le bana ba bona rona ka ramanyalo rona mme o rata bana o feta monna wa hae ntate o rata bana o feta basadi o feta bana ba hae now priority ke bana ba o le ka tlung ho bapalwa ka bana ho etswa di homework ho etswa eng tsa mo sheba batho ba nka life tsa manyalo bona serious ba tseng ba kan ba na le bogoni ba patala di extra class ba patala batho ba le ba bitsang di name batho ba rutang di Twitter ba patala Twitter because they want to spend time le partner tsa bona. That is why re sa tshwanelang hore re le bontate re be le income A1 because income A1 ya so yetsa hore mosadi wa le yana tshwanela go sebetsa ka thata now le sebetsa ka thata le babedi le dula le khathetse ha le khone go khotsofatsang but if ne le gona ntate ne le gona no tlong ka bana ba hao na go tseding ba be le motho ya tlang a tlo ba rutang then wena le mosadi wa be le spend na go together but a reet manyalong a rona. So the problem ya bontate ba bangata I mean ya bomme ba bangata ke re bile ka bomme last week ke bua ka bontate tatsine problem ya bontate I mean bomme ba neglecting the responsibility tsa bona tsa ho bontate ke hore ka ntle ka mona bananyana bana ba bana ene te bo ba shebe bana ba hona jwale doc te bo molala wa motho wa ntate o cranka la sa ba tlo cranka Karanga be kiba ka English you crank if it doesn't matter of the crankshaft crank re le ba root na ke ba na ke crank ba tlo crank ke semela wa crank wa hitla kanka molala wa crank pakot. Now you can imagine kana competition kana o lemme a utlwa bontsho tlo sokodisa molekano wa kana tlo bala ka di gaun tlo sokodisa wena we sentenang hangata bo mmele ba ntate ba nyalaneng ha ba tsebe le re ka muri a aparelwa ene tlo go tswetsa wa ba sa tsebe re ka muri le ya aparelwa yo ka muri a aparelwa ka muri a aparelwa Dr. Novi your bedroom it's on the aparelwa your bedroom is on the aparelwa o tshwantse be le di sheet tsa teng that is why when you are the hoteling di sheet tsa hoteling o ke kwa fitla hoteling ya dikopo tse grey ke tsa runa fela tsa bo mophatho e ka re ke tsa mephatho e ka re ke tsa makulwane ke tsa runa fela no tsa runa ha o tswa o seng o email bolo mono o kila bona le di be hoteling le be le we dikopo tse 4 a o ke ka fumana dikopo tse 4 ka kamporo ya hotel na ana o tlo be we dikopo tse 4 le taking a o qetile bo to come and be bot jwang ke imetse ke dikopo di dutse taking man tsa di kopo tse 4 di dutse di mama go deep baby come on be active ya imetse ke dikopo are aparele di ka mo tsa rona now ka go jetse wa batho ba sa tsebore wa bohloka ho aparela di kubo ke motho yentse lingerie ya wa tsa motho o na ntse eng o na re
let me give you this thing to appetize your partner. Okay. O me etso a bele le appetite. Lingerie, purpose ya lingerie. Ke o fana ka appetite. O fana ka takatso do. When motho wa tenne yona, bele di tlopu tse right. Isn't when it's not do fumane le itile ka touch ya phone. Tebo manna, na te bo tsona na te bo kwatisa. Look at touch your phone ka kamoreng. Te wa re ke mamedi ba bele. Ke bona fela etsa ikene ho tala fela. Ja dumela. Ke nnete. Nnete, ha o nnete e fetang eo. Ntate Moruti, a ke re jwale wa di bua jwale. Jwale bomme ba tla siela mabentheneng. Le bontate le bone ba tla matha ba e mabentheneng goba Ntate Moruti o bua hore ha pagame jonki ga e je ka mana e je ke samane hello. O etsa ntho e thata. Ka nnete jwale ba le ya bomme ba ya mabentheneng. Oi, ha le bekenye. Nna Ntate Moruti November. E tshwere kae na profit. E tshwere bole data. Eish. Ntho tseo ke di nnete kaofela. Ai. E di nnete. Eish. Ho thata ho pima wa nyolosetsa batho ba ka nna ba re rutele tsatsi le leng. Ntate Moruti ke rata mo le mo Display Queen. Ke rata mo. Hai e mengata melaetsa ena do ke bone motho mo ke eno mona ore yo Novi ore inyatsi e tshwara black card mosadi a tshware card ya motlakase. Ai o mo molaetsa o kae re ke bone mona to ya market. Hey ke cheba ke hey Ibte ki khalemela ke nne ki chebe. Hey nantse ke le marketeng. Ka motho mosadi wa ya nna entle ke santse ke le marketeng. Ke cheba ki saisa. Re ke be careful. Wa jona le mpaka e se wa e ba se khitulana. Di tshobotsi ka di ya di fela. Do ya di tso ya to the market. Ha nqaula hampe ko nahana Pastor November. Motho go wona ore Tebza ke kopa recording ya no ya ha o le Novi, he is on point. Ke le buila ho longwaneso re ke bone ha ke ya udimo e tlase ha ke ya tlase e udimo dumela. Nna ke rata molaleng mona. Ai doc re setse ka motsotso fela ke batla o e kwale ke nka o qetela fela. Ntate Moruti ke rata le mo re tlamang ho sa sebetsa teng. Mo re tlamang re bana rona bo mme re sa sebetsa. Yo, khona ay ntate Sinobono mo rena nyazi tshwa black card. Then mosadi yena o tshwa ntho card ya mollo ka pa sleepy sa mollo. Hela ntate Stebu thiba mo Tebza thiba mo ga ntate November. Yona nawe nga jabo nna ke dikene ke chaisitse Novi athi o kae ba o fumana kae batho ha ne re na nako re tla taruba ka yona. Why ho le easy hore Display Queen di phela hantle DJ di benefits tsa di wife. Why will it easy hore Display Queen DJ di benefits tsa di wife. Re tla tlo bua ka tsona mara ka ratang. I'm telling you ya o qetele ke batla re tlo bua ka ona next time mamedi le re hopotse ke batla re tlo bua ka batho ba ngalang. Okay, the relationship ba batlang ho tswa manyalo le bangala. Okay, ona le batho ba ngalang ba sa ka ba ya spilling pila lo itsheba. Ke phete yo e bua ngwe fela e phete ha when o batla ngala ka ona le pride ka pa sa kgathalle lenyalo lao pele ba le ntho tse mamedi ba tla tswa e ya spilling go lo itsheba o ye o le mapona. Okay, e fihle o itshebe ha o tso ba ka o ska o apere because a group ma apor wa rethetsa yo because a group na di tight tse tsereng dimpa tsa rona tse tsereng tsa mo isheba ha o so le mapona and then ha o qetile o itsheba hore ha o tswa lenyalo lena o nahana ke mang ke kae motho a hlolang o nkua o bona o bonwa jole ka ntho mamedi nomoro tsa ka ke 073 ai nomoro tsa ka ke 073 ke ma 073 202 90
79 mamedi le mmemehle hohle manyalong a lona la eba le ituletse le di-couple le batla ke tlo bua le lona am available mmemeng 073 202 9079 ke a repeat 073 skala mfone 202 9079 073 202 9079 mamedi te kereke ya rona ke na la phase 6 o ka la matisa phase 3 phase 7 o bore ya kerekeng ya Pastor November ke na ka 10 o'clock mamedi wa karata bore felo ya kerekeng ya Pastor November mamedi taxi tla o theola teng kereke ya Pastor November o re tenteng ye tshwe mamedi wa karata ka koloi o driver ka re ya Hotfly o fita limo mole o fite mo Greek left empene mano tla bona kereke ya rona felo batle kereke ya Pastor November e tsebahala le di thokolo se di a itseba mamedi re kena ka sonta se se le se seng ka 10 o'clock mamedi wa karata lona ba batla go kopana le nna ke nyadisa ke tsa di marriage counseling le a le ituletse somewhere le couple le kampisa ke tlo motivate ka pa ke tlo le thusa mamedi se kana ntetse tsa hle thank you tebo ha re kopana hape le mo mamedi bekeng e tlang jog re kopana le ena bekeng e tlang re tlo di tsohla re so qedi taba dingata re lokisa manyalo re batla hore manyalo a loke re batla batho ba utlwane o be monate man o be monate re tlo etsa jwalo dog haufinyana re tla bua re tla surprise mamedi e mong ya tla ba re romelle ba nang le mathata le motho hae re tle re ba ntshe ba ke ba lo duela motho hae tshwantse re etse tebo no tshwantse re etse ba nang le mathata re ba ntshe o bo ba fela le just a small nyana talk le bona pele ba loja yes and then ba khutli ba tlo re jwetsana go tsamatsa maja it's a good idea ke ratile thank you Tebza mamedi ke sebeditse re kopane hape etsa sing la sa guys thank you so much ke a le rata modimo le bless haholo le mene ke tse le mene hohle mo le leng teng if le dutse somewhere le di-couple le batla tlo bua le lona ke tla mpitseng Kronstadt I can come Kronstadt haufinyana everywhere Windberg haufinyana haholo I can come anytime Windberg mmemeng hohle mo le leng teng mmemeng thank you. Don't say what you